Agrobot ka man kidi kwarog ta inta ijay lugar ti kasinsin ko. Pagluganan tangay, kat nadadahil mo ti tricycle ka. Naa, madimanan ti tricycle mo. Unya raw tangkail. Awan mo't ngamin ti igatang ko, tasukat ako ma. Kanayon lakit ang madadailan day ta at tricycle. Iperkilom lagan. Yang kalmay. No per kilaw. Ang mga no awan ti mapaglakwa ka sa ngariba. Ay, makapasurod mo day ta at trike mo. Kanayon ang madadails. Ay, imbaglaangan di adda nga agkaradadail. Ngamtay pulos nga awan ang kail. Oh. Mabalin ko pa yung matapagluganan no adda papanak. Ay, ije papananta. Ada iteda kanyak apagsakayak apagluganan nga awan gasolina na. Dayamat kasta. Pagluganan nga uri awan gasolina na. Ada? Makitam tao. Saan pa'y nga aglati Na, kabalyo mo't day tanagsakayam inteng. Nangalaam iti kabalyaw. Inregalo kanyak ti kasinsin ko. Mapan ka nung aminin ije abroad, iso nga intad ng kanyak da ito'y bakalyo, ay sti kabalyo. Na, kadwam ka din ni kwarog anapan ije balayda? Ay, saan? Napan ngamin nagpatarimaan iti bulok at tricycle. Amo na kaday nga dan kabalyaw. Saan pa'y? Ay, sigurado nga umapal da jay. Taawan kabalyo na. Ay, no nga takadwam anapan. Inikanda nga tamot iti kabalyo na. Pwede. Di namit mabalin nga ipasada ti kabalyaw. Di mo't kunam kanyak nga ramatek ti kabalyo nga agpabarangay haul. Kaya no adda papanak, isun ti pagsaksakayak. Damo garaigi ti kabalyo anang naggaw. Akin kabalyo nga iti dayjay. Ay, ni man inteng, mare. Inted ka no ti kasinsin na. Inted dati kabalyaw kini kapitan. Wen, mare. Jak ni namnama nga ikanda ni inteng iti kabalyaw. Ni badung kaw, nabayagan akayat na ti maaddaan iti kabalyaw. Pagsakayan na ka no adda papanan na. Maragsakan mo't ni inteng tada ka no pagsakayan na amapan ije barangay hall. Naamo ka di mutlaang di kabalyaw, maray? Siguro tap aprosan mo't ni inteng. Garaigi ti kabalyo dahi jaya. Day tinapan ko inala iti lugar ti kasinsin ka. Ginatang mo ka di ang kail. Saan ko aginatang? Inted na day ta akabalyaw. Wow, naggasat ka ng kail. Adda kumamit kabalyaw. Iso day tatay ko nakasakayak nga awan gasolina na. Saan ka di nga husto tay ko nakasaan pa'y nga aglatay? Unang kail. Ay, mabalin ka di abuludak ti kabalyaw. Ay, saan ko lakit di nga ramatan di mabalain. Basta ikanyo iti kanina Ay, di ka danag ang kail. Busog ti kabalyaw. Adda ka di amom akabagyan ni kapitan nga adda kabalyo na. Nay, hapayan na damag mo dayta. Adda nga min nakitak akabalyo ni kapitan. Kuna ni Maribana nga inted ka no ti kasinsin na. Ay, naggasatan ni parinteng. Inikanda iti kabalyo na. An-anwan na nga iti kabalyaw. Ay, kat mabalin na sakayan na pagluganan na. No mapaganak tao, nangina ti kabalyo no ilakaw. Kasta ka day. Isumulagayam akayat mo ti maaddaan iti kabalyaw. Mabalin na mo't siguro ng ipabulaw ti kabalyo na, tuyang. Imbag ano ipabulod na mo ti kabalyo na. Apay, alikamal. Ay na, nagpintasin ti kabalyong paray. Puro apuraw. Kursunadak ti maris na. Ay, kanayon ko apagsakayan no mapanak ije barangay hall. Pangiwaywayam ngay no adakan ije barangay hall paray. Ije mismo aparaangan nan Adumot ti ruot ije apasit. Saan siminto? Ay, kwa kumaparay. Jay, mabalay na buludan ti kabalyong paray. Sa nabalay ta iwayway kaw. Ay, kano iwayway mo di, mabalin nga umay mo alain no adakon iji barangay hall.
Yag munton iti malam tapag sakayak nga agawin. Ay, una paray. Tay talagayam. Umay ko alain, inton bigat. Tay wayway kaw. Ah. Yung kumanan iti malam, pagsakayam nga gawin. Ay, sige. Uray kang kapaititangdan mo no kanayon nga iwayway mo ti kabalyok. Ay na, nagsayatan no, datangdan ko paray. Hinaldaw ko nga umay alain ni barangay haul. Nakakuboy boots ken kuboy hat ka. Papanam? Agsawarak man. Aramatag, ti kabalyo ni Parintay. Imbag man, takayat na pagsawar mo, ti kabalyo na. Ay kitwin na, timpakadak may. Ngam misublik ka no iti malayam, tapag sakayan na nga gaway. No pagsakayam no adda papanam, mabalin siguro. Ngam no aramatom a pagsawar, amangan no di nakayat. Apay, muna pa'y aya, ngay naramat ko ang nagsawar. Di namut makita. Ngam panang loko ti kasta nga ramidom badong. Uray nga raw ta di na makita, kunak nga ruday. Uy, nagmayat mat gata kabalyo mo, tatabgad yung. No kayat mo nga bangan, ipaabang ko king ka. Per oras, ti panangabang mau. Ay, sige man tapadesak nga kabalyoon. Ay, istay ag kabalyo. Magtugawa dito'y sirok ti kayaw. Ah. Urasak, ti panagsakay mau, tungan. Ngam saan ka mapanidya si ti sintro Dito'y lang. Ne, apay nga madi nga umasidagak ijay. Asidag mati barangay hall ijay. Saan nga rod amabalay? Ay, no di mo kayat dito'y lang. Saan ko nga ipaabang? Ay, kayat ko si kamet nga tatabgad yung nga. Alang nga rodin taurasak. No adamay sa nga oras, pagbayad kan. Uwan? Mangawis ka pa'y no damayat nga agabang iti kabalyaw. Wang, inuras ti panagabang yaw. Ay, adu ati mayat nga mang abang nga agsakay ti kabalyo. Ay, unay katitsyo ramon pare. Kas kalapod no, kuboy. Pinatas ko lang mo pare. Anya serbi nga ti bots keng kuboy hat kaw. No saan ko nga ramatay? Apay akas la nabambanog unay ti kabalyo horse. Ay, kwa pare. Pinagtaray ko lang itay. Ta kunak no maladawak ang makadanon dito barangay hall. Isa nabanbanaw. Na, kasla saan na nabsog Saan mo pare? Arab tupay nga Arab itay di karutan. Ay nalipatak nga imbaga pare. Ay numabisin ken mabanog kano daytoy a kabalyo. Ket kumugtar. Anya, kasta ka day. Kita am ket sana kumugtar tanabsog pare. Nangalaam di tabilbilangam a kwarta badaw. Saan ka tumanagaray? Ikang ka iti igatang mo iti karnay. Nijayan ni kagawad ko anak. Karnay kunam? Na, mas daawak man badaw. Nangalaam di ta kwartam. Ingka gumata ngayon. Tumanamag ka pailay. Saan mo ka di atinakaw daytoy, Pangtakawak kumangay. Uray kas kasanaw. Saan ka pa'y apinakan iti tinakaw tuyang? Malang araw, anya ti kayat mau. Karni ti babaw, wano karni ti manaw. Uray anya ditan basta karnay. Ingkan, tamabisina kaon. Mga lakamutay niti sagpaw mau. Gumatangak man iti may sa kilo a manok ken patatas, maray. Nay, agpada tamot iti iluto apang maluman marituyang. Kastamot ti ginatang ko. Nagtulag kayon samot iti gatangan yaw kukumaray. Ay na, saan kumada iti tigatangek, no dinakinikan ni badung ko iti igatangkaw. Ay, adda ka din nakitang danan ni Pari Badong. Taadda inted na ken ka akwartam, marituyang. Ada siguro. Taadamot inted na kan ni marituyang ako nana. Ay, awan mo't amok, maray. Basta di pimanaw ang nakabado iti kubaw, adda kwartanan asimang pag. Anya? Kasano na pasamak dayta? Di mo ka didinamag ni Badong mo, no nangalaan na iti kwartana, maray. Dinamag kaw, ngam di na mo't imbaga, maray. Anya ka diti pampanunutan. Apay, ada na po mo? Awan tinapukaw ko. Nagrana kami kan ni Marituyang. Agpada ti ginatang may akarnit manok kan patatas. Anya kumangay no agpada. Dinamag ko ngamin no ada nakitang danan ni Pari Badong. Awan ka numay.
Apay ay apakariribukam amin. At tingamin ko na ni Marituyang. Nagbado ka no ni Pari Badong iti bado ti Koboy. Idi simbang pet. Adda ka no umeten kwarta na. Anya? Kasanumot anapasamak anaadaan iti kwarta, idi nagbado iti kuboy. Day tangaro tinagsidawak. Ay, di nakmasiriban ti lukaw. Nalalaingak ngam iso. Ay, denggem ti bagakwarog Masapol adi ka agpadpadaw Anya ka diti iparamid mo, Wangkail. Surutem ni paribadong itinalibad. Kalpasan maala na ti kabalyaw ije barangay hall. Apay kumasuruta kang Kail. Si putam no pangipanan na iti kabalyaw. Kano anya ti aramidan na. Apay ka diyang Kail. Apay nga ramidak day ta. Kano naadaan kano iti kwarta, idi impanaw na ti kabalyaw. Maawata kunti kayat mo amamuan ng Kail. Sige, surutek. Apaman nga alain na ti kabalyaw. Basta di kagpadpadlaw Awagan nak. No makitam anak kadidilaw, titignan na. Nagbado ka manen iti kuboy. Gawin na. Tapno daman ng pagsayaatan ta, tuyang. Anya kumaday ta pagsayatan. Ay, san ka maawatan? Ilawlawag mo man ba daw? Ay, saan man nga do ti saludsod mo? Sige, Giday. Mapanakaw. San ka kading agtaktakaw? Ay, unay mo dahito yan. Saan nga raw? Saan mo man nadadaalan ti diskartek? Anya nga min ayat ti diskartim ako nam. Saan arumbang amaamwam? Taday tangiwa mo. Apay, di mo kayat amaamuan da. Kayat nasawan. Saan aligal? Dayan ni tata ba daw? Imulog iti nagsakayan na kabalya. Kat nagtugaw iti sirok ti kaya. Ni. Ada sumungad na lalaki. Inggoyod ni tata ba dong ti kabalyaw? Anya ti kayat asahunday tawi. Nagsakay di may sa lalaki. Didak makita dito'y naglingdak. Amo kaon. Awagak ni Uncle Kao, taumay di taoy. Hello, Uncle. At ni tatabadong dito'y sirok ti dakil nga akasya dito'y pungto ti kalsada. Anyat aramidin na dita. At damit sa bali ang nagsakay ti kabalyaw. At dapay kakadwana. Kaslaur urahin da amalpas di may sata sumublat da. Ha? Ay! Ang mga no ipapabang na. Kaslakas tangaro ti mawatak, Uncle. Ay, umayak dita. Umay ko alaan ti kabalyok. Salbag day taan nila lang. Unang Uncle, umay ka. Urahin kan di tao. Ay, salbag ka. Pag negosyon gayam ti kabalyok. Ay, Di nagtulagan ta atangdan mo amang iwayway. Ay, jak itan. ay, kwa paray. Italaang, mate. Pinadas dalaang mate asakayan. Asus! Ay, nabanog namin ti kabalyo kan mabisin. Iso akim mugtar. Kinugtaran na matindi patong ko, paray. Ha? Ay, nablon sa amin tayo. Ay. Tayo pagpagas ko, paray. Ay. Nikaw, ouch. Ay, jay bayad nagiti nagsaksakay wano pinagpahirmaw. Iso ti aramatam. Ay, sige pare. Inkamin iti kabalyo. Anya. Apay anak kasarukod ti kuboy. Ay, nasakit ti kinugtaran ti kabalyo, tuyang. Ay, dusak sa daytoy anang loko ka ni parenteng. Ay, madya talaga ti mang loko iti pada tao, tuyang. Hadda ka tukad na adusa. Iso asaan kun nga ulitan ti mang lukaw. Ay, agaw kan tamangantan, tamabisina kaon. Kanya ka dito masidang, Uncle. Ha! Apay akilat asimangpet ka idi imbagak nga agaw ni Antem. Adak di ta indayon di tarwarang, Uncle. Hoy! Anda ka di tarwar. Mangeg mo ti sao, agaw. Ay, nagalisto ka. Siyempre, Uncle. Mangandaitan ko naman. Ay, sapay saan ka nailakam? Ha? Apay nga atidakin lakam, Uncle. Sapay mabisina ka. Ay, saan mo manen arabakan ta kaanakam, intayn. Apay kumaasaan ana ilakam. Ha? Apay, makan mo amin tinlutok. Ay, kwa. Kati antek.
dungdunggunak ni Antay. Iso adinak malipatan nga ilakam no aglutaw. Nanyatin loto mamasida tuyang. Intonok tay tilapia. Imbag lang nga isawsaw iti kamatis nga dabuggoong na. Ay day, taman tuyang. Intunaw ang maisawsaw iti kamatis. Ina. Ala, tanak nga rudan aggao, tamangantan. Wait, ang mga nubabangles pa'y lakit ta intunaw. Apay ko maamabanglas. Kano kaad-adaw ko launay, napudot pa'y laang. Apag isaw, ang nasabat ti bising tao. Adulaki di ti kanik ita. Kanayon matkit nga aduti kanam. Wala, takanayon na mangarod ang mabanaw. Ti dakais kit ti sadot araway. Ay imbag ta nasabat ka, kabadong. Anya nga, ti pagimbagan na, ti panagsabat ta. At nanangawis kanyak, agpauraga kano iti baboy. Kaya't mo, tainta makiuraga. Ay, kayat ko Kakaiso na ngawan manin masida. Mabalin sa amot ti utang, tawan pa'y mo't kwarta. Mabalin? Basta saan kano ang mabayag, kabadong? Kaano nga, apartyan da ti babaw. Inton bigat. Ay, dagasin na nga ron intong bigat. Asa ka na lang di bunang kaw, tatumulong ang agpartay, mulong. Apay nga asam tabunang mo paray. Inawis nak ni mulong paray. In kami kanong makiuragay ti karni ti babaw. Ha? Ay, umayak mat. Imbag day ta nga uraga, ta sigurado apresko ti karne. Ay, kaparte. Gaputa utang, mga alak iti adaw, tapno adda si dahin. Ay, mabalin ti utang. Huwag ka na, mabalain. Na. Imbag ta indagas ni mulong nga imbaga. Ay, imbag man ta imbagambot kanyak pare. Ay, kauwan mo't aparay. Imbaga, kadagasin nak inton bigat. Kadagasin na kan tumay. Tumulong ka nga agparte. Ay, na paray. Isupay, no dated da patukaw. Intagadahin, kabadong. Tay kapay nga urayang. Dagasin ta kanaw ni parinteng. Anya, kaduata ni Kapitan. Nay, apa mas daw ka? Ada ka di parikot, no kadwatan ni parinteng. Ay, awan matkit di kabadong. Ang saan nga ta ako muntra, no adda aramiden ta. Ha? Hanya ti kayat mo sawain. Kwa kumakabadong. Mangipuslit ta iti karne. Ha? Tatumulong tamot nga agparte. Hasino nga min ayat parte. Kasanaw nung matuktalan na nga mangipuslit ta. Jay amok abalo. Awan ti lalaki akabalay na. Iso asyak ti binagaan ng agparte. Ay, saan mo nga ming ngayon baga adagaws? Tapno saan ko kung mga inawis ni parinteng? Kwarog, saan ka kading agpasada ita? Mapanakan tay. Awan plus ko kwarta kita. Imbag lang at gatang iti masida. Ay, kanayon aparikot ti masida. Ti saan nga agagawa, ay awan si daon na. Antay. Anya ka diti kayat yung agatang amasida. No adda mapasadaak. Ay, ay uray anya ditan kwarog. Basta adda. Sa anak nga agpilpilay. Ngam no awan mapasadaak. Pasensyan Anya nga rud ngay. No awan, di awan. Sige. Agbati kayo nga rod manin dito'y balay, antay. Anya pa'y ngay no di kasta. Inton malpas ko ti trabaho, mapanak di ta terse na amakimarites kadagiti kukumare. Napanan ka de, dagiti asawa yaw ko kumaray. Ni badung kaw, napan nakipartay tapno adda si daon may. Nay, may sa ka de tinapananda pari badong kan inteng? Ay jak amu amaray. Tila ang imbaga ni badung kaw kat mapan makipartay. Kastamot ni inteng. Mapan kano makiuraga iti karnay. Nagkuyog da nga taa. Saan ko nakita tadda ngamin na panakitay. Ay uray syakmet. Adamot na panakitay. Sa dino nga ta tinapanda nakipartyan. Agpadan sa mo tinapananda. Ngam diyo amaw no sa dinaw. Wen siguro. Ang sa dino nga tanga agpaiso tinakipartyanda. Sana kumit kita ni Kapitan.
Itaray ko ti ulo ti babaw. Ipan ko iti kasamakan tapag bingayan tantaw. Ay kadarasim nga rod Ipisok mo at agaw dito sa akaw. Kalpasan na. Ipan mo di kasamakan. Wan ka ba dong? Inton maalat at ti karne nga utangin ta. Pumanaw tan di taoy. Kahit kasanungan di parintay. Panawan tan. Anya pa'y ngay. Nukuyugan ta. Di makita ng ti ulo ti babaw. Anya nga tati rason tan no panawan ta. O di baga ta nga ipagarup ta nga imuna. Iso ang nagawid ta na di ta ninuray. Mala. Kastan ti pambarta kini parintay. Ipuslit mo ti ulaw. Napanan ka di dua ka duam kapitan. Jak nasiputan, ading ka. At na nakakita, nga impisok ka nun ni mulong ti ulo ti baboy, iti sako, kapitan. Impisok na itis ako. Ay sus, binayadan na ka di. Saan, kapitan? Ay, Inlibas da ti ulo. ay sana mabalinda ito'y ading ka. Kakasi ka lang arudan. Takawan da ka pailaan. Tulungan dak man nga rod, kapitan. Masapul abayadan da ti ulo ti baboy. Agrama di impalistada a karne ti baboy. Ala, tulungan ka. Tapno mabayadan ti ulo ti baboy mau. Agyaman na, kapitan. Pagbayad nga min ti anak ko, iti pagadalan da, ti paglakwak iti baboy. Pangidiritsuan tang iti ulo ti baboy mulong. Ije balayon aka ba daw? Ije tanagudwaan ti ulaw. Kaslatang dantan at timulong ang nagpartay. Huwinin naglaing ta talaga dumiskartay. Mayat sa adat at agpartner no adag parte. Ay maawa hata kunti kayat mo asawain. Ay kiuna, no damadamag mo ngagpartay. Umay naklaang ayaban. Ni nga tagayam kapitan. Nakaawid nga tan. Ay jak amo Amo na matidalan na nga agaway. Inton maminsan. Saan mo nga awisan? Tapno di na makita ti panangipuslit ta iti karne. Ay di mo ngamin imbaga ang magipuslit ta. Tapno saan ko kuman nga inawis ni parinteng. Ita, amo mo. Awan ka di pa'y ni Kapitan Maribanang. Awan pa'y matmare. Adda ka di imbagam ka ni Enteng? Ay, malagip ko nga dagayam saan ko nga inpapirmakan kwa na. Umay da kano alang da di apapili sintun malam. Ay sumangput da siguro inton madamdama, mare. Ipalagip kuntukan kwa na. Mapanto ija barangay hall, apaman a sumangpit. Agyaman nak, maray. Ang mga no umay di tao ang mga la, kat saan pa'y anapirmaan. Dandani da siguro itan. Nasayat mo, tapno mapapirma akong di papilis, maray. Ginatang yu ka day ta si bubukal nga ulaw ba daw? Pagbingayan mi kanimulong day taoy. Kasano a pagbingayan niya? Kat awan mo't kilwan dito'y balay. Maginom kami pay. Madamdaman to na pagbingayan may. Dakkel mo't ababoy day to'y tadakkel ti ulo na. Ay wala. Dakkel na talaga ababaw. Nagdagsan ko naman. Manungay nga tatibayad na. Payaya pa kasig naram no manutibayad na. Di na magkulaang tadakkel nga may. Nakitam ka din o si Mangpet da pari ba daw? Day, kunakman no da kayo tinagkuyog. Nagkukuyog kami ang pinanawan da kidain. Pinanawan? Adda ka di kadwana? Apay a pinanawan da ka? Kadwa na ni mulong. Nagpukaw da. Ngam ada nakakita nga intaray da ti ulo ti babaw. Anya? Intaray da ti ulo ti baboy. Tas tangaron. Nagreklamo jay balo nga aking baboy. Ta pagbayad ka no ti anak na iji pagadalan ti bayad ti baboy. Ay unay lakit din aya. Tatakawan da pa'y ti ulo ti baboy. Inakbasit iji balay da pare ba dong? Bareng adada iji kanimulong. Mare, nakitam ka din limabas da pari badong kan mulong. Saan mo't, maray? Apay ka day. Imbaga ngamin ni Inteng nga intaray da kano ti ulo ti baboy anapanda nakibingayan. Na. Apay nga inaramid da ray ta. Mas daawak nga rod. Napanda nakibingay. Ang takawan da pa'y ti ulo ti baboy. Nagalaskat day ta nga aramid. Kababain. Ay talaga akababain, Marikwanang. Kas dala din nakaramraman iti karnit baboy.
Napan ka din ni Kapitan iji balay da ka badong, Maray? Wen, Mare. Napan na kinita, no adda pa lang ti ulo ti baboy, ija ayanda. Gumatangak man iti Ricardo, Maray. Nay, birbiro kan itay ni Kapitan da ka badong kan mulong, Maray. Adada ka din? Ay, wun, Maray. Addain sangput da nga ulo ti babaw. Ah. Isuman ti gatangak iti Ricardo. Amom ka di at tinakaw da ti ulo ti baboy? Anya, tinakaw da ko na, Maray. Wun ka now, adda nakakita. Saan mo ka di nasabat ni Kapitan? Mapan ka no iji balayaw ta mapan nakitaan ti ulo ti baboy. Ang mga no ijay sa bali adalan tinagnaan na. Saan kumit anasabat ni Kapitan? Bayadan niyaw. Taam mo ti akin baboy nga isuda tinangala iti ulo ti baboy. Sige nga rod, Maray. Sana kun agumatang iti Ricardo. Ibagakin ni Kapitan nga da ijay balay ti ulo ti babaw. Nakitak di tatawa asumungad ni Kapitan. Abangan no makita na ti ulo ti baboy. Ay, sus, ay, aguray nga raw, ti kabil ko iti dakila timba. Hmm. Ti kabil tayo ti sirok ti lamisaan. Darasaw. Ay, kalupan ta, tapos di na makita. Adatan. Uray umay, awan ti makita na nga ulo ti babawi. Kapitan. Ay, umayak man. Ay, umundag ka lang, paray. Sana nakatrang ka dahi tari daw. Ay, imo na ka magayang, Ay. paray. Nagawit kami na, ididida ka makita. Awan nga raw. Bayadan nyo ti ulo ti baboy. Paray, Anya, mulong. anya nga ulo, paray. Ulo. Ay, ada nakakita nga inalayo kanu ti ulaw. Ulo. Ay, ang mga nudyan ng ibaga nga inalami ay, kahit iso tinangala, paray. Awan tinalami ay. Addakan dito'y balay, Kapitan. Ay, wun Maray. Imbilin jakin baboy nga umay ko ibaga kada pare badong. Ken mulong. Bayadan da, tinalada nga ulaw. Rumbang abayadan da. Jak kayat ti agsida iti tinaktakaw. Ay, tuyang. Sumamsampitaw ka. Awan ti inalami nga ulaw. Erwaryaw, tanakitak nga din sang putyo adwa. Anya. Mangibabain kayaw. Ha? Ay, di ka makalibak paray. Ay, Nakita gayam ni Marito yang ti ulo. Bayadan nyo, uno saan? Umawagak iti ay, saan mo ta, paray? Saan mo nga awagan? Huwag bayadan, may. Eh, di yun ulitin ti agtakaw iti karni. Kababain to the people of the Philippines. Kasla di ka makaramraman iti karni, tagtakaw kayo pa'y. Ay, saan na maulit, paray? Ay, saan gaya mamailimay ti mading aramid? Kababain pa'y numaamuan da tinaramid mi, paray. Enteng, anawa manmat ni Kwarog. Kanayon da nga kuyog ka ni pari badong amapan agbartag. Kanayon kumot abagbagaan. Di nanto pa ikaskaso, ano as-asikaso, nagitimulanan. Ay, nagpadaan da ka ni pari badong. Mabaybay anda timula da. Pati kanu jeraap da. Laklakayan da dya pari badong. Isungsung na di Kwarog. Uray isungsung da no adda nakam na. Saan gumasumurot Di namot bagkaten nga isurot iti papanan na. Ay agnakam dantaw, no adamadi nga ibunga ti aramida. Ay palagi pamlat ta jay ka anakam. Nakulaapan sa ti panunot na. Ha? Ay, bagbaga aktuman, no umay ditoy. Nagalas day tay tsuram. Adda ka numunsun rin asumungad. Tulungan nakit day tamangan numadadaal ti mulata. Ay, nakadamagan mo dit sa monsun rin. Abay, Diyos daya. Tamo na ti mapaspasamak, iti masungat. Imbaga nga rod ti radyaw. Apay kumasaan ka mamatay. Ay, kung kunadalang da jay. Tamnod na may padamag da. Anya kun kunalaan. Tulungan nakit day. Ta ipagapas tan ti pagay. Ken apitan tan dagiti dadduma a maapit anateng. Ay, tila pagdandanaga maya. Isuaba bagitan, daytay tsuram, takanayon ka nga dandanag. Ay saus, saan ati panagdanag ko ti bimaketak? No dikat gapo iti konsumisyon ko ken ka. Anya, apay nga may nga konsumisyon ka kanya kaya. Kakaiso na siya lang tinangayat king ka. Na, di ka man ba daw?
Ay, numaisublik la kumati pasamak. Di ka kuma pinagtatakunan. Anya. Ay, si Mangpet kamit lang, si Kaabartek. Uy, sana bartag tinagan ka, Uncle ko kapitan. Na, Naglawag ako arog agwapo tinagan ka. Ay. kuwarog amang martek, tinagan mo. Correct sound, Uncle. Correct sound. Chip, kuwaraw. Tapisin ka. Ah, Chip ko namdita. Saan mo abagay ta mamartek ka? Ikaten ka tupay at chip tanun. Hay saus, sa dakla po ka o ti kabildatan. No ikatin nakachiptahan o dangkay. Na. Awanan ti kas kanya katuraid kan kalay nga chiptanaw. Ay di nakpasikatan. Dakar bengak amang ikatken ka. Ikatan na ka diya ka nakamanggay. Ay, saan mo ta? Agbaliw ka, tapno di ka ikaten. Asikaswam kit di dagiti mulam. Ken aramidem ti pagrebengam. Papanam, mausay. Ina, manggapasin di pagay kaw. Tao may kanumot tay munson rinay. Ay, agpada kayo, kinituyang ka. Mamati kayo launay, di tayo magbagada, monson rin. Apay kumadi ka mamati ngay. Imbaga na nga raw. Inwaraga magtiradyaw. Apay, tengel na kita ti ulay. Ta amuda, no agtudaw, no saan. Amuda nga raw. Apay bagada. At dama agpaiso nga ibagada kita ka anyos. Ay, salbagda kita ang mga ibagbaga. Amuda nga ibaga ti bagyaw. Ngam, apay nga rod adida ibaga, no asino tinangukod, iti kaldingkaw. Nitatamit. Apay amuda da kita. Ti panawin ti bagbagada. Sana tinangukod iti kalding mau. Kalukwang kidita kita, usay. Sana kalukpan. Sige. Nakaon. Sayang numabutan iti munson rin ti gapasek. Ipagapas ta ka din ti pagay ta, inteng. Ay una, magapas ko maamin sakbay nga umay ti monson rin. Sayang ti pagay, no saan magapas? Saan samot nga aggunggunay ni Kwarog? Kasanungay ti pagay na. Ay, napanan naman it aya. Ay, jak amo iti dayja aka anakam. Basta nagkuyog daken ni Badong. Sigurado ang mapandaag lemes iti arak. Intun na bartek da. Kas dala pinadanuman atukak. Umariwawa da. Laklakayan mo't dayja apari Badong. Masuron paikit din ni Marituyang kenkwana. Ay, asino matisaan ang masuron nga, tikas dya klase ti tao. Karag, mamati ka kaday, ti bagbagada ang monson ray na sumungad. Ha? Saan tata? No pimanaw ti ulap. Awan tu daw. No nayangain. Awan tu daw. Matarantada ki di amin na namang gapas ka na kitipagay da. May mayat no matangkanan anaimbag ti pagay. Sa bayaga pasain. Ay, wala. Agpada tagayam iti kapanunutan na. May mayat no matangkinan na nalaing tipagay. Sakbay ang magapas. Iso nga, uraya ka matangkanan dagiti pagay ka. Kastak, mate, kuwarag. Nadagdagsin mo't lang ti kilos na no natangkinan na nalaing. Kuray! May kadi itay ni Badong po dito, maray. Nakita alima basta adwa ken ni Kwarog. Ay, makumikom dagiti tattao amang gaagapas ka dagiti pagay da. Dagijay mo't adwa, sa balay ti pakakumikumanda. Nagpadaan da, Maray. Nangagko ti kunada. Asan ka no nga umay ti munson rin ditoy? Ha? Kasano kumati pan nakaamuda saan nga umay ditaw? Umalis ka no, wano mayangin. Ay, ikanakmankit di iti sardinas, maray. Tadyak masangot aglutaw. Inakpay ngamin puro ti bunga dagiti mulamay. Di ka kumaikan ta ati dogan ti listaam. Ngamahay, maasyanak ngamin ken ka.
Apay ngayon pag-apasyo ti pagayaw, kat saan pa'y una anatang ka na ng kail? Apay di mo nanggag nga umayan ti monson rin. Imbag ti adda maapet, ngam ti malayos. San siguro adumanon day tamon sunrain? Naa, pagkunam asaan siguro? Siyempre, saan ka day? Ano makatudtudo dito'y ayan tayaw? Saan nagangain? May tayab di ulap. Kat sabalin ti pagtuduan na ang kail. Pilosopo. Ay, minton kwan, nakarma ka di ta ibagbagam. Ingem ti met aggaganat, may sagmak. Naa, Pinagapasyokit dahin dagiti pagayaw, kat di pa'y unay natangkanan. Nalpas kayon samot ang naggapas, maribanang. Ay wen, mare, nalpas matlaangan. Uray umay ti monson rain, awan pagdanagan may. Ay, sabali mo't kinibadong ko. Ta ipapilit na asaan ka nung nga umay ti monson rain ditawi. Pagkunaan na saan nga umay. Diyak man amukan kwa na, Maray. Masurunak, ngam awan mabalin ka. Kasanon no umay jay monson rain. Sapay asidag ti karayan iti talon yaw. Ay, managlayo si jay. Wan nga rod, Maray. Agin nasidag ti talon mi kada kwaraw. No umay dyan napig sa ato daw. Mapirdilakit de dagiti pagay. Sapay kumaa ta pumudno ti kunada. Asaan ka nung nga umay dito'y titutaw. Abay, anya tikinan mo, pagapas mo kidin, ti pagay mo nga dapay gangganos na paray. babalinan. Ha? Sayang nga may no umay di napigsa at tudo. Ahaw, mamatpati kan to, may. Pugpugtuan da lang, ti pagbagada. Ani apugpugtuan mo't nga ibagbagam. Uray kitain tayaw, saan nga umay, titudo dito'y paray. Pagkunaam. Ay kit dito'y bukod ko aradara. Napigsa, ti radar kaw. Naa, adamot ay radar mo. Ay kit adda, hanggang siyaklain, ti makakit kita. Ay, ingka kagapasan na. Ag tinulong kayo kun ni Kwarog no isaw tagapasan nyo tapagay yun. Ay, urayin may maamatangkinan analay nga paray. Dakkel taw, ti paglakon may. No ipabayom to day Eric Mao, adun to ti agbalin apagpag na. Taginapas yaw, asaan pa'y unay anatangkanan. Imbag laat, adda. Ngam ti malayaws no may ti monson rin. Anya, kata malayaws. Danag yun, aya. Sayang nga rin no malayaws. No, magapas nga dagang ganos na. Oray matumag ano ipabayaw. No malayaws, ni agrosing ton ti rek. Sinayang nyo ti pagayaw. Ginapas yung kitnay na saan pa'y unay anatangkanan. Jay la tul ti dawat ti dagang ganos na tiyay. Natangkinanin, aji murdong nan. Ngam no inuray yung kumamatangkanan amin, naging ga ititil na. Diyawan kumamatumag no may pabayaw. Ad-adu pa'y titimbang na, no ilakom ti irek. Makamutan, pinalara na na. Apay di yun lang tagapasan di pagay yun. Adwa, pari ba daw? Kan ni Kwarhaw. Ay, kapasin minto ito no naan-anayan, titangkin na paray. Wine. Natangkanan to pa yan. Ay, sayang aday tanong malayos. Ay, sayang matiyada ititil-til ti dawa. Nalagaan, titimbang na, no kilusay. Sabay planok nga ila ko ti irik kaw. Taso katakman ti tricycle kaw. Ay, oray siyak mo da. Gumata nga mamay, iti motor ka. Agkuyog tanto ang mapangumatangan niya, tatabataw. Agtultulag kayo ang mapanggumatang iti motor. Di pala nagapgapas. Bangnamnama kayaw. Ay, katuwa na paray. Sapay nagmamayat ti dawa ti pagay kaw. Ay, uray siya kang kail. Mayat mo ti dawa dagiti pagay kaw. Agarpad, dagiti pagay may. Isungag padada mayat ti dawa na. Ay, wala akong masabi. Bahala na kayo. Timpadaway, nulitagmaw. Umapapal sa amoy, titinapinta sa dawa ti pagay takwarag. Saan mat siguro nga umapal? Mamati na lang unay itimpadamag ti radyaw. Hindamang kidi uminaw. Kasapulan man ang tibagik ti gasolina kay. Gasolina winwarak. Ang damat gasolina ti motor ko, tata.
Sa bali ti gasolina ti motor mau. Sa bali mo ti gasolina amasapol kaw. Tanaliknaw, ken naingay. Darang iti balay. Ingka mangalay iti manok yu apulutanin da. Ay, saan ka makakamat iti manok, tanaatap da. Ha? Naimbag ko ma, noon nakaapon da, tadya lamang tilew. Nagapwa manan ba daw? Agdiwar-diwar ka manan amagmag na. Apay aya apakasik naram, no diwar, ti panagnak. Madanaganak nga raw di jay pagay ta. Mangrugain nga agkuyom ti tangatang. Kasanaw no ibayakabak na titudaw. Ay kat ibayakaba na lang Inton maibos tito daw, agi nito mo lang. Kasano nga ay ta ibagbagada amon sunrain. Anyamon son rin aya. Agi nito mo lang kung nalang arudain. Intong bigat, agi nitain. Gano saan? Kasanaw ti pagay ta. Awan ton ati kanan ta. Di pa'y madanagan dagiti marabutit at saan ngagmulmula. Si Kantuki din, analawat rin na ipanta. Oray nalawa nga raw, numalayaw. Talaga anapig sa daytoy amon sunrain. Ay, ada pa yun unit ti danom di tawaig. Ay, sigurado nga adumanan ti mabsang ataltalog no kastoy. Imbaglakit din ata nakagapas tayon. Ay, una, ay, malas ti saan ang nakagapas. Sigurado ang malayos ti igituwain. Ay, may san ni Kwarog asaan pa'y ang nakagapas. Eh, sulpag namin. Di mo agin inumpir, aramidin na. Anya nga tati aramiden na, no nalayos ti pagay da. Ay, anya pa'y ngay. Agdung-adong aw iti kapagayan da. Agapasan da. Di da magdangdang ka. Anya nga itaba daw. Manungal dawal ngagtudtudaw. Sigurado analayusan ni jay talaw. Ay, day tangarod kay tuyan. Sayang pa'y tipagay. Ibagbagak ngamin itay. Ngam dinak dengdenggan. Ay, kunak ano sana matuloy day takong kunada amon son rin. Nagpadaan nyo lakin ni Kwarog a pinusupaw. Anya nga itinaganabiyaw. Ay, sarding na kumamog basek. Ay, naman kita, hindi pagay. Itapay tanalayusan sa mo ibaga nga kakitaan. Baliktad at talaga to utak mau. Ay, hawanin tayo kunak nga igatang ko iti tricycle kaw. Ay, nalayos mo tayo. Ay, iwan niya raw, sayang pa'y tinalawa kapagayan. Nalayos nga agpaisaw. Ay, saan na napakairanudan ta nagtubo mo na mauprantirek. Intun maminsan. Patsi kung ti patigman iti rajaw. Ay, uray siyak mo da. No, day baga ti rayaw. Saan ko na pilusupwain? Nagbabawi akitan tataba daw. Ay, maudi talaga ti babaway. Sayang nga talaga. Agtugtugaw ka laang matdita inteng. Mapan ka agbalseg. Eh, anya nga agtugtugaw asasawam. Pudno mat. Itay pay lang nga obserbaran katap no amom. Nakatugaw ka dita nga umisam-isam. Sa kanto agtang-etanged. Eh, wala ta agpampanhunotak. Kasta ti agpampanunot. Wen, kastoy itano agpanunotak. Taan niya ti pampanunutam. Eh, pampanunotak. No kasano a dumuras ti barangay tayaw. No kasano a matulungan dagiti bumarangay. Oh, Kat, masapul nga umisam-isam ka. Nga uray ka laagtang-etanged. wen tapno nalaingak nga agpanunot. Antay, kanya ti aramidin niya ang kalijoy salas. Agpampanunot ka no. Ha? Agsala-sala mo tayo. Ha? Agsalsala itan? Kat no umisam-isam lang itay. Ita, agsalan. Unan tay, uray mapan mo kitain. Ay, agmauyong sanday ta nga angkel mo, Kwarog. Ay, nakapanunot akon. Ha? Anya tinapanunot mo ang kain? Napanunot ko. Di pagdurasan ti barangay tayaw. Agsala-sala ka lang itay. Nakapanunot ka na dagaos. Mas dawak nga ron dito'y bagek. Tano agsalaak, naglaingak nga agpanunot. Ha? Kasta ka day?
Ay, napadasam ka din tinagpanunot. Una, kanayo nakmat nga agpampanunawt. Nuapay ajak mat lamakas asawan. Ikot. Yaging gayta. Jak pay mat na panunot ti sumbat na. Padasam ti agsala. Kita mga makapanunot kanton adagos. Jak kayat. Ibagadan to pay nga agmauyong account. Andat makunam kagawad. Mayat metla ka diti na panunot ko. Mayat, Kapitan. Tapno dumuras da iti barangay tayo. Nasken ang mapasemento dagiti kalsada. Tapno sumrek ti komersyaw. Katun. Naglaing kan, Kapitan. Nang kopyaam nga iti dayta. Kopya ka dyan. Dakas na kopya-kopya. No saan mo akinopya? May salang ti makunak. Nalaing ka, Kapitan. Agpanunot ak tupay. Una, nalaing kagayam nga agpanunot, Kapitan. Ako pa. Awan ti makunak. Talagaan nalaing ka, Kapitan. Apay maray, anya ti mapaspasamak dito'y barangay tayaw. Agdamag kapaylaang, kitkitaam lang arudan asimsimintun dan dagiti dalan tayaw. Mas daawak, no apay nga italaang nga aramitin nyo dayta. Isugayam tinapanunot ni Kapitan. Ni Kapitan, tinakapanunot iti dayta. Wan, Maray. Namatikan iti ibagbagaken ka analaeng ni Kapitan. Kano saan mo't analaing iday? Kalimaing meten Kano pagrigatan ni Kapitan tagpanunaw? Idi dayta. Ngam saan itan? Ni Kapitan itan ti kalaingan nga agpanunot. Ay, nasken amaamuan dayto ni Badungkaw. Idanon ko kenkwana. Say-saya atem ti agistorya. Amang ano adamanen nayon ken kurang nanti istorya kenkwana. Nyatar, aramidan na dayto akong pare kaya. Ay, Badong, ada istorya ken ka. Ay, sakbay nga gistorya ka. Kitaam pa ni kumpare ngayon tayong ijibalay da. Apay aya. Basta kitaam. Nay, agtay tayo mo't ni Kapitan. Apayan. Mas dawak nga raw. Ito'y payakit kitaek. Denggam, tamay papankin ni Kapitan dayto istorya. Anya day taya. Ni Kapitan tinakapanunot nga ipasiminto dagito'y kalsada dito'y kabildatan. Ita na lang nga napanunot. Hindi pa'y kuma. Ang apay ngay ngarod ngagsala-sala ni Kapitan di tabalayda. Kapapanunot na daytan. Limo kaysan ti tornilyo ti panunot na. Uy, anggain. Gusto na ita pa nagsala-salam dita. Bakit kita da kadag iti tattaaw? Ang mga no sa bali ti panunutan da. Anya kumat panunutin da kay. Umay ka man, takadwa anak nga agsala. Ha? Tapno oras si kakit, makapanunot ka adagos. Kita man now. Tumalyaw amin a lumabas dita kalsada. Ha? Sumardeng kan nga agsalsala anggain. Agisplitak pa yaw. Inteng, anya man ang tinapanunot mo. Adua. Uray kala nagsala-sala a binuybuya dagiti tattao. Sa anak amabain, ta napanunot ko anaskin atulungak dagiti bumabangkag dito'y barangay tayaw. Ay kat nasaya at daytaan na panunot mo. Ta problema dagiti bumabangkag ti danom. Uwan bet, iso day tati isa runok a project tulungak ti grupo da paribadong. Ay nagmayatan daytaan na panunot mo, Inteng. Tainraman mo pa ni kumparim abadong. Ay, uwan numero 1 at tulungak ata kumparik. Agsalakan. Agsalak samutan nga agpaiso, Inteng. Jakmet ngamin makapanunot. No anya ti si daan ta inton madamdama. Ay, sige. Agsala ka man. Mabiit ti agpanunot no agsala ka. Kumusta ka ba dong? At dandanom di irigasyon? Adan maray. Nagadaw ti danom na. Iso nga naragsak kami ang bumabangkag. Ni Kapitan, tinakapanunot iti dayta. Kapanunutan na gayam. Una, kanayon mo't nga iso ti para panunot kadagiti nasasaya at a programa ang maipatungpal diti barangay. Iso gayam. Iso ano makitam nga agsala-sala iti balayda, bayam laeng.
Teknik na dayta nga agpanunot. Anya, Awan, kasta ti style ni Kapitan nga agpanunot itan. Kita manjay katuday, bulong na tay pumay payapay. Sabong na butan, tay Apay kubing mare, takiday. tauray kalaad kanta-kanta kan agsala-sala di Twitter senan ni Mari Kuanang. Ay, Wan nga agpaiso, Marituyang. Anya aya tinaknakan mo tagsala-sala ka dita. ay kano kaya iyo akit danggayan dak nga agsala. Ay, pakpakawan. Mabainak nga agsala-sala dito'y malabsan dagiti tattao. Ay uray siya. Mabainak nga uray tersinak daytaw. Kasano asa anak anaragsa ko kumaray. Nagadaw ti kwartamikin ni badung ko ita. Ay, Aya, ay, isumot la nakaragragsak ka ah. Apay anagado ti ko na makwartam. kano nagado tinaapit mi abo nga tinatengmay. Diyo amo ayaday ta. Wan, malagip kon. Ado tinaapit yo, ta sinulbar ni Kapitan je problema yo iti padanom. Kasta tinapasamak. Wen maribanang, day tatipod na. Ay kat uray syakmut ano ado ti kwartak. Agsala kan agkantak mo't aga po iti ragsak kaw. Ay, may salaang timakunak iti dayta. Tangay adu ti kwarta Marituyang. Ilibre na kami nga ruden iti merienda kan ni Mari Kuanang. Ay, rumbang laang day tamari tuyang. Saan ka pumanaw dito tersinak? No saan na kami nga ilibre ka ni Maribanang? Ay, day talagayam. O sigay, mangala kayon iti kayatyaw, tasyak ti agbayad. napunaw, dagito'y bulsak, iti kwarta. Apay an napunaw, imbulsam samot amin ng di kwartata. Ay, di kwartak lang, timbulsak. Apay kumapakibiyanga, di kwartam ngay. Apay nga imbulsam amin na kwartam. Anya nga apay. Ay, agpailiak kita. Tanya ti aramida mi ilay. Anya pa'y kumangay. Mapan ko gastusin da ito ado a kwartak ah. Anya, mapan mo gastusan? Ay, kat an-anwag kumangay, no jak gastusin. Di nakipadpadaking ka, ngay duldulin mo latan, ti kwartam. Ngay tararamidam ko araw. Pagandara mo na da ito'y tricycle mo. Naguray ka mo't atataba daw. Mga lakpay mo't itibwilok Anya abuelo asasawang. Itulod na kaw ni Ilay, tanay. Kaya't ko nagastusin da ito'y ado a kwartak. Kuslagap apura ka. Ay talagang agap upura ka. Iso adarasan. Pandara mo, da ito'y tricycle mo. Tanay, aglupyas da ito'y bulsak iti kwarta. Mapantang arutang. Nakita ka diti teresena ni Mari Kuanang, Marituyang. Isong ensardeng ko pay lang ti panagkaraid ko iti arubayan may. Kat imayak adagos ditoy. Hehe. Amuklatan Maribanang nga umay kaagpalibre ka ni Marituyang. Ay, naglaing kan anang pugtaw, Mari Kuanang. Kat agpalibre akmot nga ruden ak ni Marituyang. Ay na, nagmayat ti agpalibrian niya, Mari Kuanang. Wan, ay nga maguray ka. Nay, apay ngay. Agliblibbi mo tan ni Marituyang. Day, ay wan. Day, apay maray, agan anukan. Na, agsangit samot tan. Ay, Marituyang, hindi na o di ang nagkikita tayo. Uray ka la agsala-sala kan agkanta-kanta. Apay nga itakat agsangit kan samutan. Ay di mo ibagbaga, Mari. Ang mga no ipaypayso na. Ay, talagang ang sangit akaun ko, kumaray. Nay, Una kun kahit. anya ayati problema, Mari. Ay, problema kita ni badong kau.
Ape a problema. Kano ipaspasikat mo nga do ti kwartayaw. Ay, kanayon matan ijay sugalan. Ayay. Anya, Kan adda mangidandanon kanya, nga adda kano pa'y babae na tagailay. Problema day ta talaga. ay, sayang tinagrigatan nyo a kwarta. Nubus-busin na kadagiti awan ka us-uskan na abanag. Ayan niya ngay karamida ko kumaray. Anya ngay nga tati maibalakad ka. Kasanutan ay amatulungan ni Marituyang, Marikwanang. Ay, tulungan dak matan ah. Insukat na nebadong kao. Dayta ita tinadagsen aparikot ni Marituyang, inteng. Nakabirok ni Badong na iti pangisukatan na kunkwana. Ay sus, nadagsin aparikot dayta. Agpatpatulong nga kanyak. Ah, Ket, anya ngay nga tati maitulong ko kunkwana. ay, tulungan tayo ani Marituyang. Awan nga rod mapanunot ko, mabalin ko maitulong kunkwana. Bayam ta siyak panunaw. Sige, tasikamot ti kapitan. Rumbeng lang asikat ti agpanunot. Hops! Ananday. Payakal lahat ati makder ka. Agsalak! Tapno makapanunutak analaeng. Di ka lamabain. Dito'y pa'y makitkita dagiti tattao ti pagsalaab. Lading ita, tataba daw. Ngamusan ka na kaya't nga itulo di jay ilay. Nay, apayasan ngay. Agbayad ak mada. Ado pa ti kwarta di tao, kwaraw. Masya na kininana tuyang. Pampanawam latan ni jay balayaw. Mano ti kayat mo nga ibayad ko king kaya. Ibagamag. Agawid ka kitin ni jay balayaw. Takadwa ni nana tuyang. Kaya no nagbanglaw kin nagpinta si kadidit ko di tailay. Mamuan ni nana tuyang dayta, jaklam maun. Ay no di na kayat nga itulod. Mangkita lang nga, hindi ti sabali at tricycle. Ay, kasyamot ni nana tuyang. Masyan kay ti kasya ba bakitan? Di pa'y agdigdigaw. Kwaraw, agdadans manen ni Kapitan di tabalayda. Bay amlat ta. Kastanan wag pampanunaw. Pampanunutin na nga main. No kasano masulbar ti problemam kinitataba daw. Kasta aya. Kaslagbal na lang akit kitaam. Nga makapanunot to day ti solusyon. Ay, jak panunutan ngagbala ni Kapitan. Amok ama nagtulong itipada na atao, kwaraw. Kita ma, nagsardingain. Ha? Na, anya nga iti kayat na asawunday ta, kwaraw. Kaya't nasawain. Nakapanunutin iti solusyon iti parikot mau. Aya, ay, nagmayatan. Sigay, tamapanak to agtingkyaw kin ni Kapitan. Nay, kapay ngay paray. Sumabat-sabat ka mo ilatan. No sa dino ti papanak, isumot ti papanam. Ay, agsarita ta. Anya ko matipagsaritaan ta paray. Luklukwam ka mo ni Marituyang. Ha? Ada ka no chicks mo ije ilay. At ayamay, awan paray. Ay, makisugsugal pa'y kano ti aramidam. Nagkunamo day ta. Patpatsyo mo na kita nga gitandanon. Ay, sardeng mon aluklukwan ni Marituyang. Saan ko aluklukwan ni tuyang ko paray? No di mo isardeng, ipabalod ka. Ay saan mo ta? Apay ko mga ipabalod na ngay paray. Ipaturay ko, di malungsot ka di pagbaludan. Ay paray. Ay, di kabut-but ngin paray. Ha? Talaga nga aramidag. Apay tuyang, impulong na kiniparinday. Jak to pa'y nakasarsarita ni Kapitan. Nagsabat kami di ta kalsada. Kuna nang ipabalod na kanaw. Ay, kunada day takan ka. Nay, apay naragsak ka ngay. Siyempre, at dagayang babaeng agsugal kapay. Di maibalod kan. Pulos asaan ka mapanbisitaon iyay pagbaludan. Iso nga agbalbaliw kan badaw. Enteng, awan samot ti pampanunutam ita. Ay, pag inanainak nga agpanunot mo't Ay, awan kwarta.
Iso anas ka nga agpanunot ka, no kasano ang maadaan ta iti kwarta. Anya, awan kwarta ta? Wen, awan ti maigatang iti bagas kan si daan. Ay, si kamutin ti agpanunot. Nay, apay ngay asyak. Siyaklatan ti kanayon nga agpanunot. Nauman ti panunot ko. Apay, idi pa kasaknan ti barangay kan dagiti bumarangay. Kasta launay ti panagpanunot mo. Ita tapakasaknan ta. Di mon kabailan ti agpanunot. Ay, nagado apinan panunot ka. Iso asi kamot ti sumublat nga agpanunot. Ay, anya nga iti aramidak. Ay, nagrigat ti agpanunot. Ay na, mapilitan aksamot nga agsala. Tapno makapagpanunot akmat, anaimbag. Maray, ada ka di amadlaw mo kan ni Marituyang. Adda, Maray. Anya day ta amadlaw mo kan kuana. Ibagampay nga umuna at timadmadlaw mo. Si kahapay ati umuna amang ibaga. Ay na may mayat no si kati umuna, marikwanang. Madlaw ko, abumakbakat tilangana. Day tamat katimadmadlaw ko kenkwana. Agpadpada ta? Katwan, Maray. Agpadpada ta. Kastamot laang tinadlaw ko kan ni Marituyang. Ada masabat ta abakit. Unang gail, nakasusun iti labba. Sino nga taday ta abakit? Mabigbig Mabigbig mau. Bigbig nga rod no asinaw. Kaslam amok asaan? Mabigbig ko no asino day ta. Ha? Ay, mabigbig mo? Sino nga'y? Kapitan! Oh. Si kagayam day ta Marituyang. Di ka nabigbigan. Imbag lagit din ta nabigbig ka na natuyang. Saan na kun ang mabigbig ni Kapitan? Ay, bimakit ka betay. Apay nga'y? Agan anukan? Ay, kapapanunot ko, Kapitan. Nagado nga main ti pampanunutaw. Nagkita kayo ka ni Kumarim Atuyang, banang. Kanayon kami mo't nga kita. Apay aya. Ay, nadlaw mo abimakit? Ay, nadlaw mo mo't gayam day ta. Ay, kasta mo't tinadlaw mi ka ni Marikwanang. Ay, lukas ta. Agpapada tayo iti nadlaw. Imado nga min ti kurut-rut iti rupa na. Kapapanunot na kano. Noan niya launay at ipampanunutan na. Win nga rod. Anya launay nga tati pampanunutan ni Marituyang. Paribadong, nakasukat ka, mate. Wen maray, mapanak man makipyasta dita ilay. Ay, wun. Fiesta dagayam ita dita ilay. Nasaya at mate, tapno makapasyar ni Marituyang. Sana sumurot ni tuyang ko maray. Saan mo nga isurot? Way, ginuang kaw, ti isurot kaw. Imbag pa'y jaynuang mo, tama isurot mong agpasyar. Ang nituyang mo, di mo pa'y maisurot. Yak kayat nga isurot maray. Nagaduntuman na reklamo na. Nasaysayat langan nuwag batay. Hay, nagtarahaki ka mo ito na mapanidye bangkag mau, tataba daw. Nagkunaking ka mapanak iji bangkag. Kat no ukudamot di tanwang mau. Mapanak iji ilay. Kadwak na ito'y nuwang kaw. Ay, kunak man no mapangkay di bangkag mau. Ada ka di pagluganan to'y nuwang kaw kuarag. Awan, kan sana ka ba ilan ti tricycle ko nga ilugan tinuang. Uray italitan Ay, uray pa Marakrak lang aro din ti tricycle kaw. Ilugan mo pa ilang ta nagdakilan wang mau. Mangkita lang aruday, niti sa balya pang ilugana. Imbag ano ni nanatuyang tamayatak nga ilugan. Angam no day tanwang mau. No pwede, senyor. Ay, nakitam ni Badungkaw ang naglugan iti tricycle, maray. Win Maray, sinaklot na mataynuang na. Ay, kunak asumurutak ngagpailay, takayat kumiti makipiesta.
Ngam di nakayat nga isurot, maray. Unay matenday jay abadong mo. Ay, nagadulang arudan ti pampanunutak. Apay aya, maray. Anya nga minti pampanunutam. Ay na, maray, ado. Ay kat mangibaga ka Pampanunutak no anya ti sidaan mainton madamdama. Para day talaan. Adda pa'y, maray. Anya pa'y, maray. Pampanunutak no anya ti sidaan mainton bigat. Inton kabigatan namanan. Day talaan ti pampanunutam. Ay namare, saan mo alalaengen? Tanagrigat tag panunot iti sidaan. Maray, saan ka unay nga agpanunot? Napartak ka abumakot, no kasta. Ay, jakmet nga ron maliklikan, maray. Relax ka kadilaan. Ay na, jak makapag-relax. Ay, jak makarelax, maray. Kita mandagita linya ti kurat-rat di tamuging mau. Madlawan ay maray, dagiti kurat-rat dito'y muging kaw. Nagdadakkel dan. Idey, sa nga polo dalaeng, ita trintadan. Sapay nagpupuskol nay. Ay, kasta ay maray. Wan, iso aliklikam ti agpanunaw. Waraw, adda ka di pasahiros, mau. Ay, awan nga raod na natuyang. Isumulagayam anak katugaw ka laeng di taparadaan niyaw. Pagururayan iti pasahiros Ay, kabayatan nga awan pasahiros, mau. Bilang man numano dagiti kuratrat dito'y muging kaw. Mabilang ko ket dagita ket no nagadaw. Kuna ngamin ni Marikwana nga imadudan. Mabitlang tabilangay. Ay, sige man. 1, 2, 3, 100. Anya 100. Isumati bilang na dagita kuratrat iti muging mau. Ay, nagadaon. 1, 2, 3 laeng tinangag ko abilang mo. Idi kwan kalat ang nagbalin a 100. Iswa talaga ti bilang da. Ma-estimate kaw. Karamanin dagita babasit. Bakit atalagan. Nagadon ti kuratrat to'y ropak. Kuratrat pa'y langit imuging mo aday ta binilang kaw. Jak pa'y inraman day ta kasla rice ti risays nga ay bagmaw. Ha? Lakay kansamot tananggal. Ha? Nagkuna? Dan makit-kita ka kuratrat di tarupam. Ay, ada aya? Yay. No agungot ka. Agparang dagiti kuratrat mau. Iso nga ron alik-liklikak ti agungat. No agkusilap ka. Addang agparangda. Enteng, adda ka gayam anak katugaw dito ruar. Apay manen aya? Ingka sumakdo. Agsakdo ka now. Ay, pagsakdun nakmanan. Nita, agungat kakit din ama ibaon. Uy, saan ka nga unget ang kail? Tapnosan nga parang dagita kuratrat di tarupam. Bayam, talumakay tilanganan no agungat-unget. Umisam ka ang kail. Tapnosan nga parang dagita kuratrat di tarupam. Nga nga, tinluto masidain, tuyang. Kasangsangpet mo lang, day tati umuna adamagaw. Di ka man lang nakaluto mo ito naimas sa masida. Awan nga ron ingatan kaw. Ay kat mangipamuspusan ka mo ito na. Na, isopay kit din day tapang panunutag. Ibagbaga pa yan dagiti kukumarek, abumak bakutan tilanga. Kit po no, may tabuma, bakit kan? Dinakpay mo may surot ang mapanagpasyar. Kahit pagimunang manay, genuang, tayo sutikad-kadwang ang mapanagpaspasyar. Jay salaangan nuang mo ti parchen ta asidaan. Ay, saan mo ta? Dahi ta, tisam mo nga ramiday. Jak ipalubos ang mapasamak na ida. Pulos, asaan? Saan ka nga min apanunot, Maray? Tapno saan nga umado dagiti kuratrat iti rupam? Wan, maray, agyaman ak iti dayta abalakan mo. Kitaam ni Maribanang. Apay ni Maribanang. Kitaam nga min Anya ti makit kitam iti rupak, maray.
Madlaw mo kade, nga awan pa'y kurat-rat itirupa na, Marituyang. Awan aya. Awan ngagpaisaw. Na, apay maray, anya ngay ti pagdirdiram usmaw, tawan kurtarupam. Jakto pa'y agderderam os. Oh, saan nga agdirdiram os, ngam awan kurat-rat itirupa na. Oh, bilib kan, Marituyang. Anya ngay ti sikreto maray. Awan ti sekreto. Ibagam nga minan ka ni Marituyang di sikrito, Maray. Malaksed asa anak ngagderderam os. Jak pa'y agpampanunot unay. Oh, nangagmaw, Marituyang. Dayta ti sikreto maribanang. Wen mare. Dagita pampanunutem asida. Ay, jak pampanunutan dagita. Imbagman no saan ngagreklamo ni Kapitan. Agsangput metlat ta dagiti sidaan ija balay. Nagswerte kayon kin ni Kapitan no kasta. Ay, addalat ta lumabas a manok ija paraangan. Tiliwan to metten ni Kwarog. Di, addan sidaan may. Ha? Denggam ni Maribanang. Ay na, nagmayat nga ron ti istoryana. Numagmag naak, pagamwan, taadda makitak abo nga ti papaya iti igid ti kalsada. Ay, gaw ataklatan, kat ison ti sidaan may. Oh, anya ti makunam, Marituyang. Ay, padasag to mambaday ta nga ibagbagam maribanang. Ay, katuan tapno saan kauna yan nga agpampanunot iti sidaan nyaw. At dapay nga taaya namnama amaik ka. Wano maksayan dagito'y kurat-rat dito'y muging ka ba daw? Bayam ka di nga umaduda. Para paapon pa lang may tamaksayan da kita. Di naktumo nga min tultulungan. Kat iso abumakbakit tilangak. Anya saan? Tultulungan ka mo ta. Mapan ka agpasyar asiksika. Way, kadwak ginwang kaw. Di ka pa'y mangyawid iti sidaun ta. Ay kat si kamot ti makamu iti daytan Saan na siya? Kahit anyalangan nga'y taramidom. Ay kit mga na. Si kalang tirumbang amang panunot kada kita. Saan na siya? Nagadula nga rudan ti kurat-rat dito'y muging kaw. Gapo iti kapapanunaw. Ay kit problema daytan Sa dino ti papana, mare, Di talaang maray. saan ka kadi ang makiinistorya kada kami ka ni Marikwanag? Ay, saan pa'y laang maray? Ay, mapahanak ita, iti tersena ni Marikwanag. Anyang iti aramidom ijay maray. Inak makiistoryaken kwa na. Ay, jak pa'y lamasangot ti makiistorya maray. Sige, mapan ka nga rudan iti papanam. Anusak ti pudot ti panawan maray. Addamet payong mo, Marituyang. Agpayong ka Apay ngay nga saan nga umay makiistorya ni Marituyang. Adda kanu papanan na. Maluman, Maray. Mano nga oras ta nagistorya? 5 nga oras. Ha, dayjayan ni Marituyang. Ay wan, isumot day tamagmag na. Kasla na dagsan jay awit na adakkel asupot. Anya ngay nga ti kargaday ta asupot. Awan mo ti awit na asupot itay nakitak. Dandani di na maawitan, Maray. Bayam maray, taibagak ken ni Kwarog tatulungan na. Ayan na ngay ngamin ni Kabadong at tumulong kan kwa na. Anya day taawit mao nanatuyang. Kasla na dagsain. Ay, Tulungan kan. wan man nga rod Kwarog. Tulungan nakman laangan. Nanay. Kaslag kukutimot dagita adda dita subaw. Bagkatimlat takaday. Ha? Kasla sumipit may. Pinidpidot kumit adita igid ti kalsada. Ha? Agrunda kayo, Kwarog. Tila malaglagip mo may tangkay. Adu nga ron ti agrek-reklamaw mapukpukawan da iti taraken da at chicken. Masapol ti agrunda? Wala! Angkal, ninanatuyang dita lumabas
Kat adda man ang igam na nagdakkel asupaw. Ha? Ay, ingkatulungan. Simot day ta ako marik. Sige, natulungan ta damagay. No sa dino ti pangalalaan na iti awid na. Ay na, imbag man tay masidag ka, kwaraw. Ay, nagdagsan man nito'y awit ka. Ay, tulungan nakman. Tulungan ka amang yawid iti dayta awid mao. Ang ipudnumpay no sa dino ti pangalalam iti dayta sumipet ngayaw awid mao. Ay, dayto'y manok ti kunam. Una, taado ka nun ti mapukpukawan iti manaw. Madaldalapos ko adita kalsada. Ha? Umasidag damag kanyak, jaki di pidutan na. Isumot lagayam nga agpukaw dagiti manok ti kabarangayan. Aday akin manok ka dagitaw. Kunak ano awan, iso atil tiliwlatan. Ay, saus. Sigurado apayaban na kanya uncle ko iti barangay. Bayam, ibaon kunto ni Badungkaw. Apay ngay, asyak ti mapan sumangaw kin ni Kapitan. Oo, naimaday tangaramid ni Tuyang, kumparay. Mababainak. Anya mababain ka, kat kayat muntupay nga agsitsida iti manok. Ay, nituyang ko ati yung tamparay. Sana siya. Ay no kumanga minta si kati agdiskitar iti sidain yaw. Tapno saan ang mapanlatan agtiliw ni Marituyang iti di natarakan. Uwan paray, amok taon nintun sumaranaw. Di na kunungtan, tanay. Lakayan akong paray. Kababain. Laklakayan kan. Ang di mo amot agpanunot no anya tinasayaan. Bayan paray, tatulungan ko nituyang kaw. San na kun ngaungtan kunak manay, tanay. Kababain. Si kakadiday ta, Marituyang. Wan, siyak dayto'y marikwanang. Apay, di na kon mabigbay. Maribanang, anya ti makunam. Ay na, imubing tilangam Marituyang. Kasanaw, sana kun nga agpampanunot iti si daon may kinibadungkaw. Taisun ti mangisang sangpot. Ay kat nagsayatan nga ino kasta. Ay, kasta tinasaya at nga asawa. Saan na aparigatan ti asawa na nga agpanunot? Wan, Maribanang, naragsakak itan. Ay, aguray ka man, Marituyang. Apay, maray. Awan mutan dagiti kurotrat di tamuging mau. Ha? Ayun, maray. Napintasak itan. Ay, kabaranggayan. Agmula tayo itinatang. Kan agtaraken tayo iti dingwan. Tapno di tayo ma-stress, ngagpanunot iti sidaan tayo.